tom, ja bih čak rekla i čarobnom projektu koji nosi naziv Čokolada. I ono što je zapravo karakteristično kada govorimo o vašoj školi jeste da uvijek na neki neobičan način radite sa vašom djecom i to su uvijek neki divni projekti koji čak možu da budu kao i uzor za druge škole da na taj način rade sa svojom djecom. Vi ste odlučili da sami napravite čokoladu sa ciljem da se lijepo zasladite, da proslavite djeci dane radosti i novu godinu, ali da nauče kako da prave čokoladu pa da je nekom i pokloni. Pa evo, da nam upravo tako, hvala vam puno na tim lijepim riječima. Što se tiče projekata u našoj školi, naravno, trudimo se uvijek da našoj djeci bude zabavno i da kroz zabavu nauče puno novih stvari. Zahvaljujući našim kolegama i kolegicama i prvenstveno direktoru školi od kojih zaista imamo veliku podršku, što je najvažnije pri svakoj ideji. Ovog puta smo spojili dvije dječje radosti, a to su novogodišnji praznici i čokolada. Htjeli smo da oni na drugačiji način proslave ove novogodišnje praznike i to tako što će istražiti o čokoladi, predstaviti to svojim vršnjacima i naravno napraviti čokoladu i pokloniti. Tim smo htjeli razviti svijest i o važnosti poklanjanja i o važnosti toga da je bitno nešto pokloniti, da je i sitnica velika ukoliko je od srca poklonjena. Pogotovo ako je toliko slatka. Upravo tako. Da. Evo, možete li samo nam otkriti prije nego što porazgovaram sa njima, kako je projekat osmišljen? Da li ste, pretpostavljam da svaki projekat ima teoriju i praksu? U ovoj praksi su sigurno uživali. Jesu li opravdali vaše očekivanja da su bili dobri mali kuhari? Naravno da su bili dobri. Projekat imao 3 etape, učenici su bili podijeljeni u grupe, prvo su istraživali, nakon toga su ono što su istražili napisali na plakate, dakle napravili su plakate sa tekstom i fotografijama i tek nakon toga je uslijedio praktični dio koji je svakako bio najzanimljiviji, dakle pravili smo čokoladu, pravili smo tortu od čokoladica, drugih, pravili smo čokoladni napitak i sve smo to poklonili učenicima i nastavnicima naše škole. Divno. Evo ja ću zamoliti učenicu vaše škole da nam se predstavi. Dobro jutro, sretna nova godina. Dobro jutro, sretna i vama također. Ja sam Čelsa Breva, idemo 6. razred, moja razrednica je Nermina. Evo, možete li nam i vi otkriti pojedinosti koje su vezane za ovaj projekat? Za koji dio ste bili zaduženi? Ja sam bila zadužena za Svjetski dan čokolade. I da vam kažem, bilo je prelijepo rad, zato što nismo tražili po udžbenicima, nego smo internet koristili, različite časopise i zabavljali smo se. Da, što ste vi naučili vezano za čokoladu? Pa kako je napraviti, kad je Svjetski dan čokolade, zanimljivosti neke i zašto je zdrava. Da, to sam baš htjela pitati. Čokolada je zdrava, pogotovo recimo kad imate puno obaveza u školi da učite, povećava koncentraciju. Tako da je svakako lijepo jesti. Znači, to je toga što uživate u predivnom ukusom i također vam može pomoći kada je u pitanju učenje. Evo ja ću se zamoliti i tvoje kolege. Izvoli, dobrodošli. Prvo sretna nova godina. Hvala. Ja sam Hamza Hrnić, imam 11 godina, idem isto u 6. razred. Moja razreda je nastavnica Nermina. Pa slušam. Šalim se ja malo. Evo, recite mi i vi, molim vas, kako ste učestvovali u ovom projektu, jeste li bili zaduženi za sastojke ili za degustaciju? Da li neko bio samo da je degustirao čokoladu, da kažem, dobro je? Pa nije, baš svi smo nešto morali raditi. Bilo nam je zabavno, fino smo se proveli, ali na početku projekta smo bili samo počeli da istražujemo kako je to bilo. Bili smo svi izbuđeni kako ćemo provesti, šta će biti. Pa smo se podijelili u grupe, pa radili plakate, pa sam onda pripremali za tu prezentaciju, pa smo pravili čokoladu, znači bilo nam baš zabavno. Što ste vi naučili čokoladu? Koji vam je najinteresantniji podatak? Pa najinteresantniji podatak je da se čokolada dijeli djeci svaki dan, da se dijeli za Valentinovo, da se za Novu godinu dijeli. Šta je ljepše, jesti čokoladu ili piti toplu čokoladu? Jeste. Jeste, dobro. I ne znam koji ste razred? 6. Ja ih sve nešto persiram. Bez poštovanja, zaista sjajan projekat zaslužili ste. Evo da čujemo damu pored tebe. Dobro jutro. Dobro jutro. Prije svega sretna nova godina. Hvala. Zovem se Medina Mulalić, imam 11 godina, idem u 5. razred. Evo sad Medina, koji je bio vaš zadatak? Nešto sam zeznula.
Pa bio nam je zadatak da ostalo djeci da pokažemo koliko je čokolada zdrava i da je taj naš zadatak bio mnogo zanimljiv. I mi smo pravili čokoladu, toplu čokoladu i dijelili smo je ljudima koji su dolazili, nastavnicima, učiteljicama, djeci koja su odabrana da dođu i mnogo smo se zabavljali. To su bili mali degustatori. A recite mi, Segmendina, kako se pravi čokolada? Koji su to sastojci koji su neophodni? Pa prije svega stavljamo čašu vode, čašu šećera i jedan vanilin šećer da to prokuha. Kada prokuha, uzimamo kakao i mlijeko u prahu i to sve zajedno da bude jedna smjesa. Onda stavljamo u kalupe stavljamo čokoladu koju smo istopili i onda stavljamo to u frižider da se zaladi i onda možete stavljati lješnjak, badem. Divno. Šta je vama ljepše, piti toplu čokoladu ili jesti? Pa sve je lijepo kad je slatko. Jel da, divno, da. Evo da čujemo i tvoju kolegicu. Dobro jutro, prekrasne stepenice. Hvala. Vaše ime? Ja sam Stemović Ila, 6. sam razred. Kako ste se vi pronašli u ovom projektu? Jeste li uživali? Jesmo, međusobno smo se družili, zabavljali smo se. Jeste li kući probali napraviti čokoladu? Ja nisam, mislim da nisam probala napraviti, ali... Što ne znači da ne? Ja, da. Dobro. Koji je najinteresantniji podatak koji ste saznali kada ste radili ovaj projekt? Saznao da je čokolada najkorisnija i najukusnija poslastica, da imamo film čokoladu također. I da nije tako teško napraviti. Da. Kada ste vi uspjeli, a niko nije stariji od koliko godina? Od 11 godina, znači to je 5. i 6. razred. Jeste li samo vi učestvovali u projektu ili je tu bilo još učenika, ali nisu mogli doći ovoga jutra? Bilo je još učenika, ali nisu mogli doći. Dobro. Kako ste se proveli za novu godinu? Super nam je bilo, zabavljali smo se, Bio je veseli plesali. čas. Ja kada sam davno išla u osnovnu školu, bio je veseli čas, zato to je danas tako zove. Kod nas je bio čokoladni čas. Dobro, sada odmarate raspust, ili tako? Jesam. Evo, možeš dati svom kolegi još malo mikrofon, tvoja frizura je sve jako lijepa, to uzor nekog futbolera ili? Nije, napravim se Sam. Jesam. Da, šta ćete raditi tokom zimskih praznika? Pa, družiti se, igrati se, malo ponoviti za školu. Malo neka lektira koju morate pročitati. Pa, uraću, ali naravno. Dobro. Hvala vam puno što ste došli. Želim vam zaista puno sreće u budućnosti, da ponovo budete gosti u našem jutarnjem programu i evo profesorce neke informacije za kraj, sada oni odmaraju, vi naravno radite, nastavni kadar nema odmora. Učenici odmaraju, šta planirate za 2014. godinu? Da li će biti još ovako sličnih i kreativnih projekata? Naravno da hoće, ja prije svega samo još malo da se osvrnem na ovaj projekat. Dakle, pored mene, autorica i realizatorica ovog projekta je moja kolegica, Segmendina učiteljica Irma Hurić, koju ovom prilikom pozdravljamo, nije mogla da bude i da se još jednom zahvalim zaista kolegama i direktoru škole koji nas zaista podržavaju ovakvim projektima bez čije podrške ništa ovoga ne bi moglo biti. Što se tiče projekata u našoj školi zaista će biti još više u sljedećem projektu. Vama hvala puno što nas podržavate evo i danas i ranije i eto nadam da ćete nas nastaviti podržavati i evo željela bi još svima da čestitam novu godinu vama, onima koji nas gledaju, dakle puno zdravlja, sreće, slatkih dana, čokoladnih dana u novoj 2014. godine. Naravno, hvala vama puno što ste došli. Da li bi neko nešto volio reći za kraj ili smo sve rekli? Možda vi nešto? Ne. Dobro. Hvala vam što ste nas pozvali. Hvala vam puno što ste došli. Zaista ste uvijek rado viđeni gosti u našem studiju i predivno je s vama komunicirati. Prekrasna djeca, preslatka. Mladi gospodin, šarmantni u društvu predivnih dama. I hvala vam puno još jednom i puno sreće u 2014. godine. A vi se lijepo odmorite, gradivo obnovite i spremni u drugo polugodište. Tako, ja sam to sve zaboravila, nemojte mi zamjeriti. Hvala još jednom što ste došli. Hvala vam. Nastavljamo dalje. Jutarnji program traje 70 sati. Uskoro još jedna vrlo interesantna tema u Sarajevu.